Pet Pradi ring sajroning pemarginipun titiang ngaturang ayah magegitan nenten noyati manut ring sajroning kayun idedane sareng sinami sekirang-kirang nyani nenten kewayati manut ring anggah umuh sajroning pemargi geguritan dalam ring sajroning pemargi tandakipun nenten dalam manut ring pari kosebasa moge banget kewiyati pengabden titiang mantu keringi dedani sareng sinami sangsane sampun nuwikan tur maning widakni ring pemarginipun ledang mugi sumangden sidu radis idedanen titiang sangesane ono ring pemarginipun ngampur yang uyati antuk katunan titiang hindeku inggih mantuk ring idedaning sareng sinami sane kewiyati bakti yang titiang mangkin boyo wenten tios parindekan pemargin pengabih dani pinake pepatih muni sane kewiyati memekul ring ide sang ngate Brawijaya di punika dane sabde palon nah ini kewenten pidabdabe ngutuk kadi pemargin itu sang Prabu Hontang caritannya indek gamo sewa kebantang rahdes boyo wenten tios sani kegamel sampun kewarisin anduk leluhur muni neke mewastet ageman siwa budene ne sampun side kemagia daler nyari ring angge sariren parindik punika uyati sane sideke kudu kulit sabde palona rontok aja mare jawa engkau kenang punika runtuh nyani punika ageman agamu siwo budene
Ini sampun aja kuyak itu oleh para banyak ide Brawijaya makin sideruntuk wening kewiyati sepemadakan itu ngagem agama tiasa.